खुरमजरी कॉफी विद टाइम्स ऑफ मणिपुर मेंग ताबिरी बुसिंगबु अहान मोता ताराम नौचरी ngasi akhoi की स्टूडियो da unna jagadori basi atei kana sunate maruina angang sigi hak si kamaina akhoi nga kani magi hak kari kari no aduga kamai tawduna any incident ama thorpu matam da akhoi kana da approach to gadage concern kana da chat gadage aduga angang sigi hak se kamaina nga aga thamgade haibasigi khana nabe da ngasi akhoi ki studio da adugumba manipur commission for protection of child rights ki member oibiriba montu ahan them nixum lere montu ahan them ba taram nokshari Montu Maduna Ahanba Hoi Manipur gi private satellite channel chi Hokibo October gi tang anida Manipur gi chief minister Hoi N Birena Hoi launch to bidana 42 countries aduga te topa Manipur gi yimthang ne riba state sing adu India phum sing da yengum phon bas satellite channel no launch to puse basta montu kari phawi sa da pham mase yamna live phawa mani to say na haibada hogi leriba Manipur gi कोई मियाम मैमा तोन तोन कंट्रीज मैम सिंह लेरिबा समना आई ओन सिस्टर आई हेड मथक कैनेडा दा लेरिबा मैम लेरी अदु मोइना तसेंगना हाबदा मणिपुर की होजी जी करी तौरी लाइव दा येंगबजे अमता फंगदे हाइतारे अदु स्वाय तौदा टॉमना तौबिरकपजे लाइव या फबदी अदुगा यामना एप्रिशिएट शु तौरई स्वाय कई कई तौरी खोली हाबजे मो हेता खुदकता उबा फंगबा खोटबा हाबजे नो डाउट फेसबुक कई कादा अमबदा फंगगजु हाई रिपोर्ट मैम सिंजे कदाई बुक मागी लेरिबा ऑथेंटिसिटी कई नो जे खंगदबनिना सिगुंबा लाइव सैटेलाइट न्यूज़ चैनल अमा गिरो तोरपजे यामना थागत निगाई ओइबा केनो अमनी हम थागत से मनु मरु खला सिंग से मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स छी करिनो मा तोरिसे अदुगा मसिना अखोगी मणिपुर गी अंगांग सिंगसिदा पीरिबा सिकरिनो अदुगा अखोइना अंगांग सिंगसिगी हक सि कमाइना ngakadage हाइबि मतांगसिदा मोन्टु मार्क्सतंग थम्बियो तसेंगना हाइबदा कोइगी लेरिबा वर्ल्ड दा कोइ यूनाइटेड नेशंस ना तंगाई फदना अंगांग सिंगी अधिकार ngaktaba yade haibagi kenosi da pandam sida convention of the right of the children's haiba CRC ze koi keno tora matungda enact tora matungda haiba koi India ju sigi obligation gi makhada koi gi commission of right of the children's haibagi leiba koi genoma act ama pass tore ko aduna adugi makhada hariba koigi national commission for protection of child rights amasu state commission for protection of child rights mayama koi enact tawdana hariba angang singi adhikar mayam singje koigi hariba state na magi responsibility ni na magi lediba koigi branches and the departments mayama adagi hariba policies mayama phajana thabak tawribra फजना आगांग सिंगी अधिकार सिंगे फजना गाकपीरिब्रा हाइबगी येंजन्नबा लिगतपा कमीशन नि अदु अदुगा हारिबा इन एनी केस कोई एनी आगांगी लेबा राइट्स मतबा और वायलेट तोबा मतबदा अखोइना असागी सुबोटो केस अमा लोखलगा कोइना असागी हारिबा आगांग दुगी जस्टिस फंगनबई दमकता कोइना तुगान तुगान बा recommendations मैम सरकार दा थागलगा कोई अंगांग दुगी राइट तो फंगनबा कोइना ensure तंगो बजे कोई थौने अंगांग राइट एक्चुअली द कदाई करी कइनो अंगांग राइट से मागी लाइक महे तमंगदबगी मागी चानाव फंगदबनी मागी सही असुबु सुरगददी मागी सिग हक लेबा करी कइनो अंगांग राइट्स लेमे हान बदा होगी अंगांग हायरगा अंगांग हायबा तारगदी होगी below 18 years की मखादा लेबा मियोय खुदिमक कोई नुपी नुपा सिंजे अंगांग द चेंगी अदुगा बेसिकली होइदा कोइना सरुक मरी खागना कोइना खाइदोक पये दैट इज right to survival right to development right to participation and right to protection aduga manipur da ayamba leiriba koi issues se koi right to development ne right to protection ze sigi issues ze yamna president oina koigi for the last 1-2 years sida koida uba phangi aduna right to protection gi leiri port sida basically
khoi hojik commission na ju yam kanna masigi area je yengjelli aduna different khoi parts of the khoi state sida khoi na ju hariba khoi gi right to protection gi makhada khoi police sing aduga hariba khoi community gi leriba khoi gi praja sing da khoi awareness campaign kai ka mayam chathari kai gi no haibada khoi gi after the enactment of khoi POCSO Act, POCSO has the prevention of child from sexual offense. Masigi leriba makada khoi Nirbhaya case ki example ama taroga angang the sexual harassment, sexual assault se adubati khoi leriba Manipur daju kaya hatare incidents pa am sinji am toy khalakpa aduna hariba si area sida policing da kamaina mai mathau tawni adigi hariba masi act sida phajaba amana non reporting mandatory reporting ama ohenba suppose aina crime ama ure anga ama the sexual assault doba ure adu tawa ta gadi aina khangne aina police ta report tawdragadi even I am punishable under this act aduna I jail changbaye and then police na masigi leriba kenose FIR file tawdre even police se file tawdriba FIR file tawdriba concerned IO or any police officer se maju liable of punishment 6 months to 1 year jail plus fine aduba provision mayam ju leiba doctors singi ju the amba doctors singi koina yang ko da anga ama rape tawre mai leiba kino se koi treatment je FIR ama tawdri bukti koi by treatment tawgiroi the simple reason is by leiba koi forensic mai procedures ba ama sample kai ka lo ko pa de mangi ni haibagi namada koi angang de treatment to bidaba or victims de treatment to bidaba FIR to matunda adu by the time FIR to matam da di angang dugi le physical condition or victim dugi physical condition ma am sing je masi be ye natra adu masi act sigi makhadi in the best interest of the child ahan ba angang je koi head lakbaga my treatment to biba and also that FIR taramdragadi doctor juda ju my treatment kare FIR to bagi process se lokhat piba haiba mayama provision mayama yauri auna masi exe handak hoi India da lakiba se hoi tasina angang singi di layo phaba amani marona POCSO yu takpiri haji fawda leiriba member ne thabak to birak badagi case kya ma haji fawda solve tawkre marona khoi Manipura piba angang sing hayu tareng sai takpi tu ni chahi chudi angang sing sei humpu gi matak leba kangbu sing naiban molestation tawba mayam even POCSO si makha da even taspok tawba da sok to sok bu da madu khoi gi case file to ya ba gi pot lei banina swai sida haji fawda so far case kya mu solve tawre kari incident lei gre tasina haibada akhoi gi di case ma khoi di kano tawra solve tawba gi di ke haidare akhui ithau di natte it is the job of the akhui leiba court hai dare so police na masi leiba any case la ko matamda mai FIR phajana lobi ba charge sheet phajana tobi ba aduga hariba mai maran dugi accordingly justice se koi hariba court na mai maran zigi gravity du da yenga kay hatare magi punishment do proclaim tawba ado akhoi gi thawsina hariba tawriba mechanism mayam sing tawdra kanda akhoi kenoma pawma tare or news ma la tawbidra kanda koi leiba hariba victim dugi families or friends sing sina wakal kanda akhoi san tawdra khoi chat lure khoi gi FIR lobidre or khoi da san compensation khoi me laira bani ora victim compensation khoi PB dre bo haraga ju adu batamdu da akoina sagi hariba adugi magi needs leiba ma'am singje phangnabai damakta akoi commission zina recommendations mayama or sarkar da akoina leiba or any magi akoigi magi tohum thokpa magi process da tohum thokpa koi institutions mayam singje like koi social welfare department or child welfare
committee or CWC laiba or Jubilant Justice Board or siguba mayam lady mayam singzida hoina process mayam singze kitang yangjan naba to naba mayam singze hoi recommend tauba or moida suggestion or keno taubagi hoi thau haidare haji phawda su wakalak ba haidare ko kya muk lei rage haji commission da hojik hoida leiba Manipur da POCSO case se hoida leiba yengnu matamda more than koigi 600 cases mayama leire adubu charge sheet tawdana masi leiba resolve tawgibadi yamdre ado koigi commission gi oina koigi commission da wakale se chatruk ki mathak te hele chatruk te koida cases koigi leiba police ta cases mayama laize aduga कोई कमीशन दा लाइबा कनोजे आई चोरपा दी एक किनो तब जदु almost around 20 cases 20 to 30 cases की लेरे हाय दारे अदुदि अंगांग सिंगदा खोगी म्यूट मिने चथब से दम हानगी दुगा यंगनरो कांदा वंखलेना खनब्रा नेमधरेना खनब्रा कमाइन तोय मसे मसे आई चपचादा दी आई हाइजरोय अदुबु हारिबा केसेस बैम सिंजे खोगी अवेयरनेस लेवल से ज्यादा अवेयरनेस लेवल से लाखबदगी हाई रिपोर्टिंग की कोई किनो से क्या है तारे हैबिट है तारे रिपोर्टिंग की हैबिट से हिंगलकबदगी कोई ना सिखंग बंगम बनी नत्रगदी ऐसा की अंडर द कारपेट फॉर इंस्टेंस हंदक की यामना कोई हिस्टोरिकल कोई जजमेंट मणिपुर की हिस्ट्री दा कोई सेनापति की अंगामगी रेप तौरगा माबु मर्डर देन मर्डर तौहिबा केस अमा आई मैम फम द थबजेगे सी केस से तसेंदा हारिबा अंगांग जे रेप तौरगा मागी लेबा मर्डर तौर मतुंदा कस्टमरी कनोगी मखादा कोई खुंगी दिंदौदा मखादा तौगा बोइदा सम penalty 50,000 then ok ama ka kholaga adwai toga lotion giba cases amani adubu hariba awareness lakpadagi hariba mai hoi community amasu child activist bam singina masi rape and murder two crimes ni tawse aduda mase hoi justice angang je phangan da ba yaroi just ginoma tawraga ko ओ मका कनो तो यारो हैबिदी सेनापति प्रजा सिंजिना एंड देन एज वेल एज कोई कंसर्न पुलिस लाइबा मतलब द एसपी कनो कबीब का कोई एसपी कोई प्रदीप लाइबा कनो सिंजिना होना केस से लखला कांदा हारिबा होजती अल्टीमेटली डेथ पेनल्टी कोई तौगरे प्रोग्राम तौगरे कनो ना कोई हारिबा सेनापति की कनोना कोई कोर्ट ना सेशन कोर्ट ना अदो मणिपुर की हिस्ट्री दा डेथ पेनल्टी पीबा जे हंदक ना आन बने एनी तौब नहारों की इरांग की कई काम अमा तौहिबा डेथ पेनल्टी जे सिबुक लेहि दे कोई इंडिपेंडेंस फंगा मतुंग सी आन बने अदुना इट इज अ वेरी मच के हेता रे सी क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस तौबा म्योय सिंसिदा दी मसी तौरुगदी यादेको हाइबगी काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेसेज अमजुनी the exemplary punishment amasu marone laisi da angang singi har kanda even sikhakdagi sexual assault aduga sinatabida angang singi chahi sudi angang singji tuan ton ba hotel khangde aduga dukan khangde sigumba da mayam thabak to mayam yauri city commission na yengkhandabra sigi wakati lapra kamai du sigi hoigi child labor gi issue se manipur da mayam na hoigi ate bihar da up da train da kai ka da adugi leiba magnitude tadi leite adubu adum lei hoigi domestic helper oina angang senabagi namada or hoigi leiba workshop da adagi plus hoigi leiba hotel da kai ka da handak bamangi leiba sangai festival da ju sangai festival ju laktore adu sangai festival da hoigi leiba
लेबर डिपार्टमेंट का लोइना कोई कमीशन का लोइना कोई ड्राइव चेक लू मतमदा कोई अगांग सिंग केनो तौब खोपा फंगी अदो अगांग सिंग तौरी खोली मैम सिंजे कोई लेबर डिपार्टमेंट ना मागी अकॉर्डिंगली मोगी एक्शन अदुम लखोली अदुना मणिपुर दजू लेरिबा हंदकी लेरिबा संगाई फेस्टिवल दा मैम स्टॉल फमीबा खोलीबा सिंजे जो आयना हेजनी अगांग सिंग deploy तौरम तारगदी stringent action will be taken सिगी बतांगदा अदगी अगांग मणिपुर दा सगी child labor खक नतबिदा होगी लेरिबा different होगी लेरिबा केनो होगी diagnosis centers सिंगदा होगी अगांग गी लेरिबा गी टेस्ट मैम सिंगसे अल्ट्रासाउंड और अमा और अदो sex discrimination तौना बई मतंग से अदा सिगी लेबा unauthorized ओइबा डायग्नोसिस सेंटर मैम अजू लेरमी अदो होइना केनो तौबदगी हेल्थ डिपार्टमेंट ना हारिबा लखला कांदा मोइना लेबा प्रिवेंटिव एक्शन लखला कांदा मोजू राउंड चतना कोतना विजिट चतना तौरगा डायग्नोसिस सेंटर खरा अमजू थिंजन ग्रावडी अवना मसीगी लेबा कोई सेक्स डिटर्मिनेशन की पोट से जो कोई मणिपुर दा हाँ दी याम करना केनो तौरम दे अदुबो होजिक लेरिबा मतमजिदा खरा खरा अदुगुम्बा कोई अबॉर्शन तौबा खोपा अदवाना डिटर्मिन तौबा कोन अदुगुम्बा खरा अदुम पाव अदुम ताई मखादा लांगनिसिना कोई मरुइना अंगांग सिंग सी स्कूल चप मतमदा अखोई ओजा सिंगना फुबीबागी अदुगा फ्री एजुकेशन लेरगसु मदु खुदोंग चाफिदबा हजिक दे अखोई मिड डे मील के बिजेदना मयाम तौरी अंगांग सिंगदा फुबगी महिरोई सिंगदा अखोई अंगांग पीबा अंगांग सिंगदा ओजाना फुबा यादे हाइरगसु कोई थोकपा थोदोक मयामसु कोई न्यूज़पेपर दा रिपोर्ट अखोई थेंगने स्वाइसिदा ज्ञान तामिनबा ओजा अमदी लेरिबा छात्र अदुगा पेरेंट्स स्वाइदा ज्ञान तामिनबा चंगबम मखा ताबा कोई मखा पोन खली स्वाइदा करी मोल लई होय राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की लेबा एक्ट से ला मतुंददी हारिबा एवरी चाइल्ड ऑन द कंपल्सरी फ्री अमसुंग कंपल्सरी एजुकेशन पीदबा यादरे मसे होगी लेबा स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी दी सिगी मखादा हारिबा होगी गवर्नमेंट स्कूल सिंगजिदा होगी मागी कहतारे हक्चांग फनबा अदई मागी न्यूट्रिशन सपोर्ट सिंगजे फंगनबा मिड डे मील पीगदबनी अमसुंग लेरिबा अगांग सिंगजे सगी मागी एज एप्रोप्रिएट क्लास सिंगसिदा होई तमंदना अदगी मागी सोथाबा एरिया लेरगा जो रेमेडियल क्लास लौदना हारिबसी एक्सिदा मागी प्रोविजन यावरी अदुबो हारिबा अखोइना येंगपा मतमदा मसे चिंगी लेबा एरिया सिंग रूरल एरिया सिंगसिदा और हंदकता जो होइना मफितेल दाम की लेबा इफेक्टेड एरिया सिंगसिदा अगांग ड्यू टू होगी दाम की इम्पैक्ट लापदगी अगांग सिंगजे डिस्प्लेस तौदना खोतना तौबदगी कोइना कमिश्नर जो एंड देन मसल साना मणिपुर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ना हारिबा कोई एक्शन मैम लौखला कांदा अगांग सिंगी लेबा लाइक तमनबा खोटनबा अरेंजमेंट तौबीबा खोटबीबा अदि सरकार ना जो अदु मतंगजिदा मतेंग पांगी अदुबो होजिकी लेरिबा अगांग सिंगजे खितंगदी के हाइतारे मागी चपचाबा माई फंगमम थोकबा केनोदी फंगद्री बिकॉज ऑफ सगी लेरिबा मोगी स्कूल अमा ताना चटनबा खोटनबा अदगी ओजा सुदबई खोटतबगी लेबा मयाम ले अना चिंगदा होगी ख्वादगी मेन होगी प्रॉब्लम लेरिसे सब्स्टिट्यूट टीचर खुंदुगी अंगा अमनी फारगा लिसिंग अहम मरी पीथोगा हारिबा ओजा सिंगजिना इम्फाल दा कैकादा माई तोलोब से चारगा लेबा अदुना अगांग सिंगजिदा होगी ताइबा होगी नहा सिंग हाइतारे अनट्रेन ओइबा नहा सिंगजिना तौदना खोतना तौबा खोटपागी सिगी लेबा केनोसे याम चावना ले अदो होइना सरकार दजू होगी माई लेबा चपचाबा राइट टू एजुकेशन की एक मखादा हारिबा मसे खितंग विजिलेंट ओरगा होई जेरियो मैम सिंगना और सरप्राइज चेक हाइतारे को अदो हदक रिसेंटली खरा तौई खोले ना अदुम चाय हुई तामो राधेश्याम तावगा खोलगा चटलगा ओजा लेरमदबा सब्स्टिट्यूट
kino torma kolamba accordingly suspension kai ka koi khara taje dum advai to da khara toina hai tare ko moi higher authority da leiri ba kholiba mayam singida school singida visit chala kholaga masi leiba substitute teacher gi issues e mase mothatpa haibaze masi yamna chawba koi challenge amani ꯁꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯐꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯡꯐꯨ ꯐꯨꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯦ ꯍꯩꯅꯅꯕꯅꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯨꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯅ ꯐꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯠ ꯂꯩꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯜ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ JJ ꯑꯦꯛꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨ ꯆꯩꯕ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ more on academic ꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯥ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯪꯀ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯃꯦꯊꯠꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯪꯀ ꯇꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯩꯒꯗꯧꯕ ꯃꯦꯊꯠꯇ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯇꯨꯜꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯥꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠꯁꯦ ꯃꯥ he may be a very good dancer he may be a very good ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯌꯥꯅꯣ ꯈꯣꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯂꯩ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯊꯧꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯤꯗꯟ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯄꯔꯥ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯐꯨꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯀꯦꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯅꯦ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯀꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯣꯜꯂꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯝꯋꯔꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯍꯣꯝꯋꯔꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡꯂꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯩꯁꯦ ꯀꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯟꯁ education through fear ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ learning through fear ꯀꯣ ꯀꯤꯍꯜꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ learning by fear ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯤꯔꯒ ꯕꯠ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯕꯦꯔꯤꯀꯦꯠꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯖ ꯑ education ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯁꯦ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯎꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯌꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠꯂꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯂꯣꯞ ꯆꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯁꯦ one of the example ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯔꯛꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯕꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯐꯥꯁꯠ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯔ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ 1098 ꯆꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯇꯣꯜ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯅꯝꯕꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯀꯩꯀꯥꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯜ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ
hoi hariba angang ze rescue tawraga ju or child line rescue tawraga ju hariba communities da putho matung da angang ji gi best interest da angang du kadai chakani ma or children home da thamjira amad thamjira hariba any child who is in need of care and protection sigi mana appropriate measures से child welfare committees ना मा जब चाबा लोकल करने हैं और अदुगा children in conflict with law any child अमा some हुरान जिद्दी तो उधर भावा अमा तो तो बखोबा लेरे पता रगा दी कोई JJB दा जुबलाइन justice board टा पुथो कनी अदुगा जुबलाइन बस justice board ना मागी accordingly मागी लेबर directives तो अदुम पीनी yam phaba wafam thambi adu matam solo selak badang asigi manipur pause singda kari kari maru paw phonge bage aduga da mondugi be kari mo lage have sanjage sanga express ta adum advertisement chawna kangre aduga phonge basi wathok matungi manipur university haraga head of department for matam chana laklam daba thengnare haibo phom je sanga express chawna phonge ad ireibak pause da churachandpur ki bihangda chandigiti heritage complex athubada sangolagani haiba khogi Iron Culture Minister Jayant Kumar Phongdok Phom Leire Lenga Asigi Pandam di mi sembani politics story basingi tori basing miyamna tukat chaniri basi aran ba tawru bugini haiba Chief Minister Phongdok Phom Leire Ichel Express ta bureaucrat officer amadi politician singe asoi bana miyam wahali bani haiba Chief Minister Phongdok Phom Leire Namphalong kaithenda potchegi moment hengat khre haiba khoi chako miyagi potche lengje sing phum lai aduga khoi gi Whelan Pauda Namthak Torga Oza Amagi bank account gi lupa lakh amaga lising kun manga hu khreba phum leire prisoner line pubuda handcuff changadaba leiribadi aya ba hana logadabni haibo phum leire MU gi oja staff khara office matam chana karam daba administrator na pen khidre haiba khoi journal sing hanna no logi oigi bodana phongdok pa leire adagi khoi pongrom chaw pau che su front si khoi advertisement haji chi chako myana chula kun yam chawno leire aduga manung gi page leiba si khoi I saw the Naponing Chang the Basing E. Hyber General Sing from Lady Lampen Park Water Body Project Center that Taragani Haba, Chief Minister Pundok Bapuji, one of Pump said the lady. When Naron Kogdanga Prazag is Satung, but the Basingna, politicians sing would took a Chaniri Basi, Konaba, politicians sing the Puxel Singna, Abatabuk Tomini Seba, Bidian Nakogi, appeal the Wofum Yore, a jail river sing handcuff Chalagana Traga, Tori. Thuraga puthok puchin tokdana ba instruction pi khre ba isul phom jawre aduga sana leibak ta miyam ka government ga samnadabana mari lapthok narakpani thika munaraga thabak tawbadagi kai samthong ising chawbuni haiba ojagi su kendra ni si jawre cm no khotok ba adi bihang da chandigiti heritage complex soidana sangolagni haiba Jayant Kumar phom se sana leibak da pawji phonge maru ina khoi laibu ham de khoi da politician sing si khoi gi praja miyam na tu ki hangoi tu ka channel loinari basi makoi na soibinani prajaga nakshan salagadi adu afaba oine ba CM nangrang si koi odoi ke samthong kendra gi adu ba khoi ma taram na okpa India gi na ahum suba afaba Chief Minister pu okpa phondok kyuni saida mundu gi kari mot le thami tasina haibada yam chumi khoi gi Indian context da yengu matamda khoi politicians singje yam da tuka chena ba or he politician harga sagi corruption ga eta mari Lainabagi tapta ubiramba, whereas in America or in other parts of the developed countries, it is a very noble profession. Ama oina launay. Aduna, hui India ju masigi labor culture ze tam tapna masi hui prajana haitare. Masi politicians in zida miyeng ze hui chains lakpa ze. Politicians sing zigi magi thabak thoramna koi takadamni auna hoi Manipur gi oina yengnaru matamda hoi handak se ai ate gi di kangjade adubu hoi tamo biren gi leriba ma as a person ama oina as a Chief Minister ama oina magi public trust se mongda yam chauna oji thami expectations e ado expectations e mase sometimes hoi fulfill tawbang gadra haiba ju leida yama over expectation ju hoi yam kanna taw ju ya pote ko because is just around 1.5 years da oidangari adubu prajana mamangi leiba hoi laina
gi leiba koi orimi ba CM mayam singsidagidi ta hojiki hariba tamo bireda mayam gi thajaba je yamna chawna le aruna mahak na ayu asa tawjedi that he will keep up to his words aduga yamna keno ina taurakani haibaju ai asha le ana politician gi leiba image se it has to change aruna leiba aphaba image se develop to ba je it's one of the compulsory aduga sagi MU gi ju go hariba issue se adi once and for all mase kuire ba basigi keno je lai je ado mase oja karak tabagi adigi staff sing karak tabi khot lak tabagi and then hojiki hariba hoi anoba hoi administrator oina leiba kero sing ju manungda hana taromba kolom mayam sing je mana streamline tawba ju dum matam di khara dum changni ado we are expecting because maju hana chief secretary kai ka or pa kolok ba du ba at very good IS ama oina lakparina yam thuna masigi leiba streamline tawse yam thuna tawbiba aduga once and for all masigi issue je hoi muthatpa haibisi kero ne matam sulo silak pada maruina khoi nungai ta bahai tare khoi bank account gi lupa la amaga kram something khara khoi fraud kangbu ni lothokre magi OTP tharo hain tor go jam thokre ba duga hanak mar so khoi manipur university gi bengo barada gi bengo baroda da gi khoi tunga to ma sasina ba check sina pisa lothokre haibagi issue si lai swai sida khoi check sin ga da bahai tare maruina hojik si phone da dum mayama khoi hacker mayama thole nangi kano to khoi outdated oire nangi adu sindok ta yaro haibasi mayama lai swai sida section wa oina ba haitare so da montor kai phum ingba leun tham masigi hoji ayamba bank singzigi magi leiba transactional process se different layers of security leigreba OTP dagi adi password dagi leiriba mayam singse adubu hacker singzina masigi leiriba koigi keno mayam singse ka hetare crack tawga online gi wafam ni ko now sagi Bank of Baroda da tawgi khokki ba singzina through check ko through check tawgi bani na magi leiba signature gi authenticity je mase karai bu hojiki hariba concerned staff magi leiba kai hatare clearance pigi ba misak se check to gi clearance pigi ba misak se sigi ju yam chawna le na magi leiba check say whether it is an authentic check go when tabdi check suju chap manaba numbering ma moida issue tawgi numbering do hoi ka ju hai ko aduna magi check to gi leiba authenticity as well as signature verification je si yam tangai phadana paisa do amount to yam agadi mase magi bank account holder du gi phone number mobile number leibani na as soon as mana check se keno to gi matamda mong the message lakadavni message laga certain amount has been detected ko transaction de torom da bataragadi khudak da hayo na haiba message lakwa khopa je I think asigi le reports is a combined lapse laki no kai no the 2 times ne ba Baroda gi tawise sima aduma khara line adum kano to ba khala pangam be adu haji online da factor OTP number thoro nang bank ki khoi sini hana toroga logyu se swai sida khoi people sing na second gadab se kai da mase section gadab je khoi gi leiba moi call lakani mai leiba khoi gi debit card ki leiba port se keno tawre expire tawre adi debit card ki number haibiro adi debit card ki maning da 3 digit number do adu haibiro haiba matamda or any kind of a prize phange lakh cc crore su phange khole see any call lakwa matamda entertain tawidaba because banks are not going to call you for any of this purpose aduga call tawra when anoba pass bank account hang ba khotpa matamda verification of the and ai angang gi leiba bank account hang mo matamda hariba lai whether
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯜ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯕꯦꯁꯅꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯃꯇꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯕꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯣꯟꯇꯨꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯐꯤ ꯋꯤꯠ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯥꯏꯅꯔꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ